Nā, ko te nuinga o ngā pūtea hou i tēnei tau, kua taka i hora ki ngā take mātauranga me te kōpaki hauora. Heoi ko ngā kura kaupapa me whānau ora ngā kaupapa Māori kua whai hua. Kei Jasmine Pearson tēnei whakarāpopototanga. He whakataitai nui mā ngā minita i tēnei tau, he whakatipu i ā rātau kaupapa mai i te kore. Growth in the current year has taken a hit from the cost of the earthquakes and from slower growth in the economy. Kāore he pūtea hou i raro i te kōpaki Māori, engari kei te harikoa tonu te minita. Tino harikoa. He maha ngā ara kei roto i te mātauranga mō ngā kura. O te 12 piriona tāra kei te whakapetohia ki ngā take mātauranga, 20 miriona tāra kei te tītarihia ki ngā kaupapa Māori. E 3 miriona tāra mā ngā iwi ki te whakahaere kaupapa reo Māori. E 8 miriona ki te kura kaupapa, ko te Wikitoria nui pea e 60 miriona ki te hanga kura kaupapa hou. He wā tuatahi tēnei mo te wā roa, kua whai whiwhinga nui ngā kura kaupapa Māori ake no tētahi tahua pūtea ātau. Nō reira, ka nui te haere, ka nui te koa, ka nui ngā mihi. Tāpiri ki tēnā ko ngā pūtea mo te whakapakari i te kaupapa whānau ora. E rua te 5 miriona i takea mai i te kōpaki hauora. E 5 miriona mai i te puni kōkiri. This particular money is to assist them to transform their services into a whānau ora service. E 5 rau, e 50 miriona kei te haere ki te mātauranga ko hunga, kaua ki te Māori anake, engari ki te motu whānui. Jasmine Pearson, Te Karere.